Karbi Anglong Autonomous Council along MEC Kikibari Matuma Pan Pensona Check Keron. All Party Hears Leaders Conference Atom Chiti Niphai Pli Arnia Pan Arniki Ke Hokpon. Song Trok Hile Ki Ora Song Lamdon Kache Toka Putak Roton Terang Pen Ningkang Samse Kache Paklang. Kardom, Karbi Prime Tamalong Peneli Sami Raniti Mungpi, Nana Juitha, Beer Tang Ton Pen. Karbi Anglong Autonomous Council along Abarim MEC Kitang Atomapan Karbi Anglong Autonomous Council Conference Huralong Pensona Check Ron Pontanglong. Karbi Anglong Autonomous Council Pen Bang Phoke Prapli Member of Autonomous Council Kikia Pari Matamapan Suri Krehnira Pharo Pho Pensona Tangka Check Ron Pontanglong. The pen chiklo zonalong sika suri krehnira pharo pho tangka chiklo zonwangta MEC Kikia Pari Matamapan Pipon Verpo. The pen non Kikibom MEC Atamapan chiklo zona bainong sika suri trokep Ye Matamapan bainong sika suri trokep rapo Deputy Chairman Apan abainong sika suri trokep rapo Chairman Apan abainong sika suri trok sikep CEM Apan abainong sika suri trok nerkep Pipon Popusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Long Hangpen Pachinipon 20 বছৰতে এইটো গড়ৰ পৰা আমি লগে লগে আমি তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ এই ছেপ্টেম্বৰৰ মাহতে তেওঁলোকৰ যিটো পেঞ্চনৰ পাবলগীয়া টকা সেইটো তেওঁলোকৰ একাউণ্টত যাব আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত টোটেল কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ এক্স MEC EM CM আৰু চেয়াৰমেন আছে 54 তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মাহত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত তেওঁলোকৰ ডিপজিট কৰা আৰু লগতে আমি এবাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যিবিলাকৰ MEC EM চেয়াৰমেন আৰু ডেপুটি চেয়াৰমেন আৰু CM আৰু দৰমহাত আমাক ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে MEC দৰমহা 60,000 হ'ব পাৰ মান্থ আৰু EM দৰমহা 65,000 হ'ব আৰু লগতে ডেপুটি চেয়াৰমেনৰ 65,000 হ'ব চেয়াৰমেন 70,000 হ'ব CM 80,000 এতিয়া 60,000ৰ MEC দৰমহা পাব তেওঁলোকৰ 50% তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ যিবিলাক এক্স আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ভৰাব এই কাৰ্যসূচীতে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিও মাননীয় সাংসদ MP ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ বিধায়ক বিদা সিংলেং ডাঙৰীয়া আছে আৰু লগতে এক্স যিমানখিনি চেয়াৰমেন পৰা আৰম্ভ কৰি EM MEC বিলাক আহিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি All Party His Leaders Conference Atom Chiti Niphai Pli Arnia Pan Arniki Ke Hok. Dipurong Sopi Rong Khelana Long Pen Armuchejeng Ponsi Democratic Aron Pen Chesong Pon. Sexidor Long Lip Hemprek Long Litik Nitum Sangsi Lamdon Kachetok Nitum Kroikri Open for All Nitum Kroikri Kwasi Kithe Pen Hang Taramsi Rong Khelan Pen Armuchejeng Ponsi Rusen Ponsi Inchi Amil Biria Long An Democratic Aron Pen Chesong Pon. Chiti Niphai Pli Arni Karbi Monsa Malamdan Kachetok Ke Chokcha Joini Si Pinika Chisong Atula Soalamdan Along Tribal Apan Alam Thek Ave Karbi Apan Alam Thiansi Dochot Dimasa Puki Rengma Mal Garu Atuma Pan Alam Thek Ave Tribal Ang Kapachar Bojia Bidi Lang Nomate Bidi Kang Limsi Alo Alopian Sokar Atom Psychic Lempusi APHR Siame Kujai Katharpe Ninje তাৰিখত যেটো লামডন সহি কৰিছে এইটোৰ ওপৰতে আমি কি কয় প্ৰটেষ্ট কৰিছো কাৰণ তাত আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলৰ কথাটো একো কোৱা নাই আকৌ কাৰ্বি সকলৰ কথা তাত কয় কুকি সকলৰ কথা কোৱা নাই ডিমাসা সকলৰ কথা কোৱা নাই আৰু মাৰ সকলৰ কথা কোৱা নাই গাৰো খাসী সকলৰ কথা আৰু জেমি নাগা ৰেংমা নাগা সকলৰ কথা কোৱা নাই এইটো নুকোৱা কাৰণটো হৈছে কাৰ্বি আৰু ট্ৰাইবেল বেলেগ ট্ৰাইবেল সকলৰ মাজত আমাৰ মাজত
হিংসা কৰিবলৈ কাজিয়া কৰিবলৈ যুদ্ধ চলাবলৈহে চৰকাৰে এইটো কৰিছে এইটো আমাৰ ভিতৰে ভিতৰে লাকে লাম বিধি কাংলিম লাকে বিধি কাংলিম ভিতৰৰ পৰা এইটো বুদ্ধিটো কৰিছে সেইকাৰণে আমি অপ'জ কৰিছোঁ আমি এই যিটো ছেপ্টেম্বৰ 4 তাৰিখত এগ্ৰিমেণ্ট চহী কৰা হ'ল আমি অপ'জ কৰিছোঁ প্ৰিএম্বলতে মাত্ৰ কাৰ্বি কথাই কয় আৰু অট'নমাছ ষ্টেট দিম বুলি ক'তো কোৱা নাই এক্সামিন কৰিম বুলিও কোৱা নাই কিন্তু সুগাৰ মিলটো বনাম বুলিতো কৈছে কিন্তু পেপাৰ মিলটো বনাম বুলি কোৱা নাই কাৰণ পেপাৰ মিল থাকিলে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহে বাঁহ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া কৰিব পৰা হয় তেওঁলোকৰ ইনকাম হয় আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ ইনকামটো বাধা কৰিবলৈ আমাৰ জাগিৰোড পেপাৰ মিল নগাঁও পেপাৰ মিল চাপতগ্ৰাম পেপাৰ মিল তুলি পেপাৰ মিল অশোক পেপাৰ মিল এই গোটেইখিনি বন্ধ কৰি থৈছে আমাৰ ট্ৰাইবেল অসমীয়াসকলক আৰ্নিং চ'ৰ্চটো কমাবলৈহে এইটো কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে কয় ভাতে মাৰো না বাতে মাৰো বুলি তেওঁলোকৰ কথা আছে ভাতে মাৰো না এইটো খাবলৈতো অলপ দি থাকিব লাগে এতিয়া 1,500 crores অলপ খাবলৈ দিছে কিন্তু তাত কৈছে বাতে মাৰো বুলি কৈছে তাৰ মানে ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি সেইকাৰণে এই চুক্তিটো আকৌ ইনকাম কৰা ৰাস্তাটো আকৌ বন্ধ কৰিছে আৰু 10টা সিট যে অনাথ ট্ৰাইবেলসকলক নন ট্ৰাইবেলসকলক ৰিজাৰ্ভ কৰিছে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তাত ৰিজাৰ্ভ কৰা বুলিতো আমাৰ কাৰ্বিসকলকহে ৰিজাৰ্ভ কৰা বুলি কৈছে সেইটো কেতিয়াও নহয় 6 শিডিউলটো পেৰাগ্ৰাফ 20 মতে গোটেইখিনি 100%হে গোটেইখিনি মাত্ৰ চিটৰ কথা নহয় আমাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কাৰণ আমাক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে Difu Go Boys Patrua Klamalong BJP Astong Pen MSC Wise Peace and Development Rally Amai Paman Pon Lake Lumbajang Constituency Dhansari Constituency Lapen Singhasan Constituency Araraton Chetongdon BJP Astong Pen MSC Wise Peace and Development Rally Kapaman Pon along Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bay MLA Atom Dor Singh Ronghang Vidya Singh Ingleng EM Atom Jagat Singh Ingti Prodip Rongpi Tarendra Brahma Kachi Rongpi Lapen Penang An BJP Aswang along claim bang hubang piato Chetongdon Anparta Singhasan Constituency IMC Mate EM Amar Singh Tiso Lumbajong IMC Mate EM Ratan Teron Lapen Dhansari Constituency IMC Mate EM Prodip Dipusa Atumta Chetongdon Peace and Development Rally Amay along Congress Aswang claim bangatum BJP Aswang along Kadok Kawe Singhasan Lumbajong Lapen Dhansari Chilang Petpen Bang Pharu Isra Bang Phokep Amulukatum Chepa Ogdon Maya long CEM Tuliram Ronghang Pen Kaning Jepon Song Troka Song Atum India Government Lapen State Government Pen Lamdan Kachitok along ke Karbi Anglong Araratum Kamang Hudunangji Alama Bepusi Ningje La CEM Pen Kaning Je Alam Arjupon Ixna Ketok Pilo Tribal India Phansi Bidi Kaste La ke Tribal India lo pusito Not Kachari District Karbi Anglong District Lapen Bodola Tiro District ke La ke Tribal India lo pusito Artikel 20 lo ke donal itu Daklar dak ke donal itu Rata Tukaman ho Maunara Tukaman lo Sini Koya Trota Anu Tina Tukaman donal itu Anu Tina Tukaman Apalagi Tukaman donal ke donal itu Siatum High Court case Pidana Nim Surabha Tim Thomas dan Bali Tukulo Tukulo Siatum case di Pitum Sindram Jasa donal itu Dia pernah berangkat harta Ulung insan salam close salam berkata a person should not be qualified to be elected as a member of district council or a autonomous district unless he is a minimum private insan 95% India dia kertas saja dengan 95% Meghalaya kamu mengatakan Meghalaya 85.9% Tribal harus dikanjar aja dokter. তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে দৰমহা যিটো 50%
হ'ব 4-12,000 পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব 36,000 নেক্সট এমএসি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এনেদৰে মানে সভাপতি পতা হৈছে এমএসি ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা আমি ৰাইজক সেইবিলাকৰ কামৰ যিবিলাকক কৰা আঁচনিবিলাকৰ আমি কৰি আছোঁ কাৰ্বি আংলং যে বহু জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈহে আমি কাম কৰিছোঁ সেইটো ৰাইজক আমি দেখুৱাব তাৰমানে নেক্সট কাৰণে ধৰক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছে আজি অন্য দলৰ পৰা কিমানজনে যোগদান কৰিলে বিজেপিত প্ৰায় 100জনকৈ অধিক মানে ইয়াত ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ সাধাৰণ সম্পাদক পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কমিটি আজি যোগদান কৰিছে ঠিক তেনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগৰ পলিং ষ্টেচনত প্ৰাইমেৰী কংগ্ৰেছ বুলি আছে তেওঁলোকৰ কমিটিটো ডিজব কৰি ভংগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত যোগদান কৰিছে Malam Soporaphan biar tamu intun iksina. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield. Want to get your Royal Enfield at home but not sure where to find a perfect dealer? Well, Isan Motors authorized dealer now at Ronkilan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam, where you will find dealer that you can trust. Also, you can visit a branch now at Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road, NH39 Chandrapur Bukazan 782480 Karbi Anglong Assam. For on sale, call 7896169021. Of service, you can call 7896169017. So hurry, get your own roll and Chora lah pok cukor cincin tenang nak. Igar koi, bong mana? Bang serak thau ni pok cukor ong. Ko pipo no bong. Pipo lo te. Igar koi ni pok cukor elo ti men duwai nang nam bidam thau ni cicakun elo. Ajo pordo lo ke bong. Pharmacy jingkir la pubunan ke. Dam lang lang no hi kilong bang puji mini. Pok chokor do wai nang pidun tha. Lada ketok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy lagi 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang li tumtame humrig non. Anso se kachini jiapan abiar kipia number along humrig tame. Dihina wopit puthat bir talo wangtulo. Kiram tang chiti ni phai pli ani dil hirong supia long song trok helike ora song atum lamdon kachitok pis ek kora puthak 24+ a chief convener ratan teranga hin pen Karbi Anglong Autonomous Council lapen Karbi Anglong ara raphan kapachini ponalam the lang eksina. Non hejong lamdon kachitong along. Bharat Sarkar lapen ke Assam Sarkar lapen ke non Songtro atum lamdong ke chitok along pen alam thipon pen si CM Tuliram Ronghang tim Karbi Anglong ke japon abang pu alang li ki pu bangke laso alam donalong seat reservation ki bi ke mitpiglo lapen ke laso puthake Karbi Anglong akhai protection pu puthake nili ethe alam ke jong ki pudunji alam dolan alam the bangke la hello je Meghalaya lapen Mizoram along reservation halada ka vedet athe halada ke tribal det pusigipu tanili ki jongdom kan tunga bake jongsi ahopet karbe khayan claim ji arjab ji pulutante paragraph 2 sapra 7 pachunan ladak la so teng pen lo pulutante inglong so det sila so protection bang dopo jongsi ahopet claim ji pulutante paragraph 2 sapra 7 pachun pen motor leasing thanet pen la so putha 100% reservation la system da ilito mangko la sila so putha si kaddo beta DNG la pen tim Karbi Anglong jongsi la so puthak claim ke claim je pansi nilin be juning rilo jongsi la so puthak article 163 puthak jongsi jongbom lang pulutang de la ke Karbi khai ke chingthur mata unelo la pen ke la so puthak
state government aphan chief minister aphan punamelo pulodang te Karbi Anglong asor aphan Karbi aran aphan inghono pusi pulo jongsi inghono pulodang te chief minister Himanta Biswa Sarma aphan chikiben laso puthak prabjin pen kapachunji pasi nilihin pen chunin lo jongsi laso puthak pachunje pulodang te la tim Karbi Anglong atumta anghoi pen chop pen si laso puthak RDN nangji pusi nilihin pen jongpon itum ini elitum kupia posi laso puthak chisong nang kokma labangke dalitum radat atum apantap wai dak la dak kethan kang tum do lasi lalo ke damtang 2011 anikata MOS la hello ke damtang MOS agreement signed pen apit non ako puthok 2021 ta la sonthok thak si ako MOS ka sign do la MOS non 2021 jitu MOS ka sign along ladake ajakong department kapre ka subject nang kipidun la sonabe la silada ki jong pona bangke lalo je 2000 ladak ki jong pona bangke lalo je inglong so phan 34 seat lapen ke 10 seat ke open to all category bang sibiko kadugo be khaita through long pusiku tanili ki bukan tungge lalo song ko raplipen ka chisong ke ladak $60 lo abangke paragraph 2 sapra 7 ateng pen aron silam nangji pusi hangpon bom lo ngitum department akimi ke manta ho put hanglong le tasinili ki pudamang tunga bake development kupia development le rada thengno focus abangke 1000 crore a package nang le lo lasi itum aphanang ke pai icho da bangke itum chichang ne labenke niligi pugang tunga bangke kaprek lada ku pipi ma ke to bangke nilitum jak pu itum te boy fit posita me ke the dung nai ke the nai abang ke la hello je dak ke to abang 2.3 along la bangke non latest song tropen jitu MOS ka sign along ladak seat reservation lapenke open to all 10 seat kangpu 10 seat kangpu lake directly or indirectly bangke ke bangjilang hore bangke lake lason simar po je bangke thurlongji bang sotung pusi lake survey ilisi pilo tapi ni anda bang sotung lada bangke nitulang thurjunji pugali elong nang thurjunji panda nang hanghelang itu mapa te pinia ni hala teman ilitum kamat hanai ke lila ilitum methang ningke kibirang rang aporle koson sila soal apu thakla bang cap reservation ki bige meselo ko alang litum ki puhailo si an ke preko la son ke ave la pen ke ni ligi pudam kang tunga bang ke lalo la so putha paragraph 2 sapra 7 ate ben pachun serang nangji la pen ke la pachun che puludang te an suse ka che song mang intang rak do po la pen ke la so close putha jongsi authority atum kroy plote nitum ang song level an pustamik kachisong ye phan nitum chisik chedang pon nangkok Nepialam Niching Honchina Pothi PNC West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Fishery Training Huralong Ingding Hini Karbi Lamet Ame Nijang Longri Ame Ningkan Hini Kechok Katalona Jame Kapaman Pona Birta Ferangki Hundor Krope Birta Pale Dunme Pukang Burateron Pen Songa Lama Kapang Jar Pensi Jame Pangcheng Pon La Swapi Puthot Meya Thepia Lam Thepen Puthot Ratame Pi Patupon Kambura teron pen kachari pona melong alhia mana peng pen Ramsing Ronghang KL Etiripi Bidaram Rongpi Binanda Terang Rupsing Teron Mohan Terang KCS Hamren General Committee Dorothian Sepi Mohila Morcha Member Kadu Kawe Lamet Kachinghon Ararato Chitongdon along ka chiperai lo nyang ron turiya long ka chiperai lo ye ke to ke lang alam ke chin thong pen amri chin thong pen Ronghang alam si tok bek nang ji Karbi alam ke ahok bet acu ke Ronghang thong alam si kulo lasi chin thong Ronghang alam si kita kelang along pinang ko pusita nang lini liyong si ke thekere atul yong si ke tok Bangrung dun de, jerap situ dun de bulong ke ini tung alam ke, jetong Ronghang alam le ahok pet kita muke kalia alam si tiplang rong di, asin nili pinya. Kitab hello disas ajir po kiminay. Nasi kitab iporhi amunit atung pulote arumanong kitab
Reprop ane kali ko heta almari isi hini ke kitab kitok abangke donanji lasi anu tim ahenta lasona kitab hido kitara long epa pania kita thekdam long asonte ko bang sigi pudam long lasi ilitum kitok naya kitab abang lapu hello nono bangke koson si itum kitab kitok ko danto fiction do pen non fiction pudu fiction po bangke ahok kali hal bangke jonain na thekiang songkar luta do ta hai ko nasona tumu itum usumara kita na tumu do lasi hal bangke fiction tu ahok kali te non fiction po bangke ahok alamu lasi itum ki non themuchot tinguchot lo purote ilitum la non fiction man ko son sikiban unjima hal fiction pen non fiction bang si tu ban nei la si la so pina birta bangla ponse kangton iklo domei thakme kurwang thu